Dipalo tse di sa tswang go rebolwa sešweng jaana ke Stats SA di supa dimasepala di le seemong se se sa itumediseng mo Northwest. AfriForum ya re le mororo dimasepala di nna di tseelwa dithata ke puso ya porofense ka ntlha ya tsamaiso e sokameng ya matlole le go retelelwa ke go tlamela ditirelo ga go bonagale go kile ga nna le tokafalo mo tsamaisong ya tsona. The inability of the province to reverse the trend of negative outcomes over the years points to a culture that is not proactive in dealing with weaknesses in the control and environments, as evidenced by 9 municipalities receiving disclaimed audit opinions and 8 receiving qualified audit opinions. AfriForum ya re setheo se se sa tswang go thankgololwa sa dipusoselegae se ikaelela go rotloetsa gore go nne le yo supiwang ka monwana fa go retelelwa kwa dimasepaleng. Ntlha ya gore ba duela lekgetho ba amoge masepala wa Kgetleng Refir dithata tsa taolo ya diplante tsa metsi le kgelelo leswe e dirisiwa e le matlhagolatsela gore baagi ba tseye taolo ya ditirelo fa masepala o palelwa. So we've got to ask ourselves, how many municipalities are currently under administration in the province, let alone provincial departments? And this is the kind of picture that I suspect there is a response towards. To then say, we can't wait for elections. It's a response to poor management of municipalities. It's a response to declining quality of service delivery in other instances, lack of service delivery, and then, of course, issues of corruption where councillors and public officials are seriously implicated. Jaaka ditlhopho tsa dipusoselegae di solofelwa monongwaga, tiragatso ya dimasepala e tla lekolwa thata. Sentle Indihihi, SABC News, Mahikeng.